Akeria hindi ya kuheana macini ya kuhehia iria kuri arimi a thothaitĩ ya iria ya Milkwen mwena wa Tuluet, Keringet, Kuresoi ya mũhuro, mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Naikuru Liza Chelule athingatĩte arimi kũrika ũrĩmi-inĩ wa iria kuona rĩu marĩ na gwa gũtwara iria rĩao. Tumewaletea matangi ya cooling tanks na shida yao ni moja tu, na ninajua itatatuliwa ya stima, na nataka kuwashukuru sababu tayari saa hii wanapokea maziwa zaidi ya 3,000 na ninataka kuwapongeza sana. Ninawaeleza muendelee hivyo, mfanye bidii, muhakikishe kwamba mumetumia AI wakati ya service ya ng'ombe zenu ndio mupate quality nzuri ya ng'ombe na kupata maziwa zile ng'ombe za maziwa mingi. Chelule no reti arimi kuingirira urimi wa ng'ombe cia iria na oho makorwo makiingira thothaitĩ-inĩ cia iria niguo makaguragirwo iria riao na thogora mwega. Wengine ambaye hawajafanya registration ya cooperative society wajaribu kuhakikisha kwamba wametengeneza, na ninajua wakitengeneza cooperative societies hao watafaidika na pesa kutoka county na pesa kutoka national government. Hii tangi imetoka national government. Arimi a iria a thothaitĩ no nĩ makenereire macini ĩyo, makiuga nĩ marĩhotaga kũiga iria rĩao kwa ihinda iraya rĩtegũthũka na oho kũnyihĩrio thabarĩ ndaya iria marohaga gũtwara iria mataũni-inĩ ma Keringet na Ole Nguruoni. Na imetusaidia kwa mafaa mingi sana kwa sababu kila mtu amebeba, hata akiwa na lita moja analete, akiwa na lita ngapi analete. So imetusaidia sana, imetujenga. Tumepata pesa sasa kwa mashambani, tunasomesha watoto kwa sababu kazi imekuwa rahisi sana kwa hii mradi. Tumeona ni faida kubwa sana na inatusaidia sana. So kwa hivyo tunafurahi sana na tunafurahi kwa wakulima ambao walikubaliana wakuwe pamoja na wafanye kazi hii pamoja kwa bidii. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ mathingatĩte thirikari kũmahe mbegũ njega cia ng'ombe cia iria, makiuga nĩ marĩhotaga gũtwara iria rĩingĩ thothaitĩ-inĩ ĩyo wona magĩa na ng'ombe njega cia iria. Tunaona kwamba ni kazi mzuri ambayo inafaidia kila mkulima, so tutafaidika sana na hiyo, tutapata ng'ombe mzuri. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Tuluet, Keringet, Kuresoi ya mũhuro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna.